Nexia чыккан жылы 2011, объем 1.5, расход 7.8, коробка механик, баасы 170 000 сом. Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар! Тез арада төлемдер! Ишенимді букмекер! Соң пополнить счет дегенді басып тұрып 1x Money KG арқылы Анварға қайрылып балансыңызды толық табасаңыз болады. 1xBet ишенимді букмекер. Nexia чыккан жылы 2011, объем 1.5, расход 6.7, коробка механик, баасы 150 000 сом. Nexia чыккан жылы 2008, объем 1.6, расход газ, бензин, баасы 150 000 сом. Nexia чыккан жылы 2010, объем 1.6, расход 7.8, коробка механик, баасы 190 000 сом. Nexia чыккан жылы 2012, объем 1.5, расход газ, бензин, коробка механик, баасы 180 000 сом. Nexia чыккан жылы 2010, объем 1.5, расход 1.6, баасы 180 000 сом, коробка механик. Nexia чыккан жылы 2010, объем 1.5, расход 7.8, газ, бензин, коробка механик, баасы 170 000 сом. Nexia чыккан жылы 2007, объем 1.6, расход 7.8, коробка механик, баасы 140 000 сом. Nexia чыккан жылы 2006, объем 1.5, расход 7.8, коробка механик, баасы 160 000 сом. Nexia чыккан жылы 2004, объем 1.5, расход 5.6, коробка автомат, баасы 140 000 сом, кеми бар.
Nexia чыккан жылы 2010, объем 1.5, расход 7.8. Коробка механик, басы 200 000 сом, кеми бар.